patch elimosi period tinye bem idiku nie do olapalo unie telo apata koro kiche olinga kisi akore kini kinyomo kwa konya parasha disinu atuboros edopu bobo akolong opem ibora yao aimonyo kaneja Akoriok Helen adoa ngesi aminisa na chichi na ichorin kakor ai tururu kede itungalo achaka isi nyamata kwa ngoda na pana bua mota kina iboka chok buko ite maido kwa ido itungalo ipo buko isi nyamata kwa o mito sibala tono parliament da poningitai prime minister bebie bitungolo korio tarai bala bo korio tito so jamuno bala betedo age ono lapalo uniete to na rasa konye na iturura ngesuna kolong na yata nyini sawe yate speed la kolong kulikuwa na ati nisina na ikinyo modai ya ngawoni narai dara chakine ni kwa ekiri dide modu madao dara chakine kwa polo muni ngonde konye kwa na ono ngonde ke polo ke bebu edo ngare nida dumi kinyo ko tai kada ta se spari kinyo nesi ti akirta na kinyo are bu edo ngare tere patana bu bai ranke eke unionu kapak na poloktora minister doa asuban na ropere kada na isirenga ekanyana igere sanko soroti kose odongo eshishaka la desierto sa ingito na kwa esfo karala tubori ko Bethany Gas Comprehensive SS angasite na isabiti keja ngunda adangesi ebalebe esomelo itunga la rano nesayau ejulujulelo ikwami lo da kopekwani nerani ayau da tenisina amagorono no kolo no beta ngara kinitunga no ino ingesera number 1 anu itunga lo Akoriok ramagoron ikolo isama munisa puru nete uyaunete do oso dikito katunga kanga satitunga ikito lukola muto kobera muton kitolu tiek le riete do aje panasitu ngapana ngini musiri kere ale mare kito so di konye itunga lu aya uta puru ai factory sile po ai na isa puru so di bodi jisine da mupongu konya kere ne pinango ni rusiti sama ne penina ngoni jom kede ni oshame konya balado ebem ebuningesa manaki na pugan ai ni wakin ludi ganga kinera Akoriok konya reja ngon kuto ngai lepetonga duchu iboreta kanu esweti bala ikariche korie joko nyitwaniari adibu kotrone nyamat iche lupar ajas ngesingon losa anyun bibongo parliament kedo cabinet akaisara lokany kuto ngai simuni kinitunga ebe ngado palo sai keon ebe adolongo ationisi ne jas keditonga abuko setunga nyamati kinyumo lusodit atwakata berenguna twakare iso kwape ministry la agriculture iso nyaki na jaiki ni so idio bora kora kesetunga tetere patana ikon e patana roko itunga nara mambo ne duma kineti kinyo so mami yare tawat losa itepese na ina na pugan owanyu ba pugan be tai guiding itunga duadwa reta koroti adwara kinitunga jok be mamber chencha na reti nyamata ajaidam arab eshishana kinak luesishana kineta jako ibole jaikini eshisha kiwangone tubeta dokata na soditi ikanya pe dokata na yarete ko sodi kanya pe bobo adokata na uniet Martin Okiriobore e director lo Bethany Gas SS ngesa balebem e jatar kesi amuno aikone somero lo. I want to say that Bethany has been an all-level school for a long time. Once we finish building and this revival of the new face of Bethany that we are on now, we should be able to introduce in the future A level. That may be in 2 years' time, depending. If good planning is done here, we can expand the accommodation facilities even for the boys. Presently we have electricity, we have generators, but we also think that we should move to the third source, and that is solar, especially for the classrooms and the dormitories. Okarlo atubori ajatare somelo kedesisha kakasa kanyara nukanyare bon konya kaulo na Adam asipo kinere Martin Okiriobore kwape director lo somero kalo ekeone enabalo apesuru kai sapam adapala kwata keda kasa kanyangon Deluxe Emi Alamu TV East Oibuga Soroti 1 2